Нузде тутуныз, эп хатырде. Akşamlar hayır, sentyabrdan 25'i efirde Zaman stüdyada siz için men Ureni Seytumerova çalışam. Ukrayna prezidentinin ofisi Kırım Tatar halkının problemleri çözülmesinden çetlemege devam etti. Prezident Vladimir Zelenskiy sayılığından beri Kırım Tatar halkının temsilcilerinin tek eki kerek uruştu. O da bayram ve matem günleri münasebetinin. Meclis yetekçileri Prezident Yukarı Şuraga Ukrayna anayasına Kırım ve Kırım Tatar halkının statusunun bağlı denişmeler körsetilmesini bir yıldan beri beklemekte. Bunun beraber Prezident Meclisinin nasıl formatta iş tutacağını belgelengen firmanını da imzalamadı. Sebeplerini muhbirlerimiz öğrenmeye tırıştı. Президент Владимир Зеленский Бірлескен Milletlerinin Baş Ассамблеясы топлашуында чыгыш япар экен dünya cemaatçılığını Kırım işgalчилерден бошатылмасы için халыкара музакире мейданını kurmağa çağırdı. Хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. Meclis reisinin muavini Ilmi Umerov'ның fikrine göre yarımada azat etilmesi için Ukrayna ilk evvela anayasada yarımadanın statusunu belgilep Kırım Tatar muhtariyetini teşkil etip tamir halklar ve Kırım Tatar halkının statusu hakkında kanunlarını kabul etmeli. Sonra dünya bunu korup Ukrayna'nın çağrılarına ve hareketlerine kol tutabilir. Ukrayna gerçekten de deokupasya olacağını istese, gerçekten de sınırlarını tıklenmeye hareket yapmasa, kimse başka devletten ya da başka yerden gelip yapmayacak bu işlerini. Bizim problemimizin de en esas kısmı Ukrayna'da çözülecek. Ukrayna'da Mustafa'ya aytkan 3 tane kanun etrafında çalışıp bunu kabul etken olsalar, şimdi Zelenskiy'de kolayca olurdu aytmağa deokupasya hakkında, sınırların tüklemek hakkında. Biz tek toprak için değil, tek sınırlar için değil, davamız biz tamir halkını, haklarını tüklemeye başladık. Ve buna böyle adımlar yaptık. Endi dünyadan destek isteyimiz demege imkanı olur edi. Ukrayna anayasasına Kırım Tatar muhtariyeti teşkil etilmesinin bağlı denişmeler kırsetilmesini Ukrayna'nın tamir halkları ve Kırım Tatar halkının statusu hakkında kanun leyhaları kabul etilmesini da 2016 senesi Prezident Petro Порошенко işandırgan edi. Ми зобов'язані розпочати в парламенті України процес внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України Автономна Республіка Крим, які повною мірою витікали з невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення в складі суверенної і незалежної української держави. І я звернусь до Конституційної комісії із закликом утворити найближчим часом членів Конституційної комісії та представників Меджлісу, експертів, робочу групу з підготовки змін та доповнень зазначеного розділу. Anayasa denişmeleri üzerinde çalışacak komissiya toplaşıp birkaç yıl degende denişmelerini hazırladı. 5. prezident bu leyhalarını parlamentke öyle kırsetmedi. 2019 senesi hakimiyet denişti. Yangi prezident Vladimir Zelenskiy saylandı. Parlamentte deputatlarının çoğusu prezident fırkasının vekilleri oldu. Parlamentnin yangi çağırıvında Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov kanun leyhalarını o'zi qaytdan kechirdi. Sonisi çağırıp aldı. Kanun leyhaları desteklenmesi için onlarını parlamentke prezident kirsetse kabul etilmesinin ihtimali buyuk olganını kaydetken edi. Leyhalar prezident ofisine berilgen ama parlamentke leyhalar hala da yollanılmadı. Milletvekilleri olarak Rus'tan üniversitesi hem ki elbette zamanı verilir istiyor. Ama
Neden biz istediğimiz Cumhurbaşkanı'nın adına? Şimdi o zaman Sulgan Arvad'ın o sayısı çok olan, milletvekilleri sayısı çok olan parti destekler. %100 olmasa da %70'i 80'i destekler. O başka partiler, bu opozisyondan gayrı, Rus taraftarları, Kremlin Partisi'nden gayrı, onları hepsi desteklerler. Ama eğer de biz Cumhurbaşkanı'nın anlaşmasak, o evet ben destekleyeyim hep açıktan söylemesi, onun adından geçmesi bu kanun, onun parlamentodan geçmesi pek bir parlak netice olsun. Bu kanunlar kabul edilsin diyecek olsak, mutlaka Cumhurbaşkanı adından onun imzasına gitmesi gerekiyor. Işgal etilgen territoriyalar ve koçkenler meselelері boyunca Nazirnan sabık muavini Yusuf Kurkçi kaydetkеніне көре президентке берілген канун лейхаларынан таныш olған. Оларның üzerinde daha da çalışmak gerek dedi. Bizge bağlı kanunlar tek bizden bağlı değil, bütün hükümet instrumentlerinden bağlı. Olsun edebiyat tarafı, olsun deputatlık tarafları. Onun için o meseleler öyle kolay değil. Proyekte kırgızayık da sılağında bir şeyler yaparız. Bizden gayrı bir kimse yapmaz. Onun için o законопроектlerin kişinin dereceye koyup da ular vakit TSS vekillerimiz versin, TSS prezidentimiz versin. Ama prezident o oturup da yazmayacak o kanunların, o proyektler. Ya bu kanunlar zaten hazır endi. Onlar hazır değil. O şekilde, ne koyduğun şekilde onlar hazır değil. Anayasa комиссиясында Қырым-татар халқының векілі olarak çalışkan Арсен Жұмадилов айтқанына көре, уақыттaki талапларға bu деңішмелер уя еді. 2018'de bu kanun leyhaları yazılganda, onlar o vakitteki Ukrayna'nın anayasasına, Ukrayna'nın kanunlarına ve elbette ki Kırım-tatar halkının haklarını, menfaatlarını yüksek seviyede, yaxşı keyfiyetli şekilde yazgan idi. Anayasa öyle bir vesihanda detaylı olarak sen bütün her şeyini yazmayın. Kanunlar kabul edilir ve ondan son kanunlarını gerçekleştirgen firman var. Президент Зеленский кечкен сенем ғуберіміз Гүлсум Халилованың суаліне жауап берер екен, көрсетіле білген деңішмелер Қырым işgalcілерден азат етілмесіне ярдым етежегінде шубеленгенні қайд еткен еді. Я не впевнений, що це спростить цю тему повернення Криму і уж точно рішення деокупації. Я готовий допомогти в цьому питанні. Владимир Зеленский президент olarak сайланған соң Қырым-татар халқының темсілшілерінен ресми шекілде тек екі керек орышып музакире кечірді. Бірінші сефер 2019 сенесі августның 9-ында Дүния тамыр халықлар күні Украина анаясасынан 10-шы бөлігіне Қырым статусынан бағылы деңішмелер көрсетілмесі приоритетлі олғанын айтып, ғайрыдан анаяса комиссиясыны құрмаға ишандырған еді. Бұл сене майысының 18-інде көрішкені вақыт межлесінен насыл форматта ишалы барыла жағыны белгілемек үшін ферман имзаламаға ишандырған еді. Ama şimdilik ferman da yok, яңы көрішівлер де тайынленмей. Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев айтқанына көре, бұңа президент офисінің başı Андрей Ермак кедерете біле. Ardı sıra o Yermak vasıtasının bu Zelenski'nin görüşme konusunda kuvvetimiz yine de bu kanunları hatırladığınız ama bir cevap yok. Yermak, şahsen Yermak bu Kazak'tan görüştüğü zaman daima işte barış konusunda konuşuyor. Sana примирение привести bir şey. Biz Rusların pozisyası biliyoruz. Bunlar kesinlikle karşılar. Kırım Tatarların sorunları çözülmesine, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ortaya çıkmasına karşı ben belli derecede onunla bağlayalım. Neden? O ukaz karar Kırım Tatar Milli Meclisi ve Cumhurbaşkanı ofisi arasında bugün nasıl şekilde görüşmeler konusunda kararı imzalanmadığını ondan bağlayalım. Benim tahminlerim belki de kalıversinizden yanlışamandır ama benim fikrimce galiba Ruslar da rica etkenler Kırım Tatar Milli Meclisi'nin bir yerde olmasın diye.
Шымдылек президент офисы Қырым татарлар аққында елда тек бір қачкере қатырлай. Байрам ве фаджия күнлері. Бұне берабер президенттің Түркияге зияреті олажақ олса. Мисал оларақ кечкен сене августның 8-інде Украина президенті Түркияге иш зияретінен барғаны вақыт янына Қырым татар ейтіні де алған еді. Түркия президенті Киевге келгені вақыт Қырым татар халқының лидері де желп етілді. Чүнки Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Қырым татарларына Түркия Украинаны бағлаған бір көпір оларақ көре. Шымдылық есе меджлиске президент офисінен бақ тұтмақ үшін Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжілігі бастасынен бағланмаға рижа ете екенлер. Шевкет Аматулаев, Заман, АТР. Шатлар махкемеге келмеді, отырышны башқа күнге қалдырғанлар. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевге низбеттен Эрмени базарының ишғажилер махкемесі чоқ девам етмеді. Қабатлав тарафының шатлары Князев Лещиковның сорғысы октябрның 15-не қалдырылған ишғажилер Мустафа Джемилевге қаршы бірден үш мадде бойынша жинай дава башлатты. Ишғалетілген Қырым ве Херсон велеті арасында олмаған Русия сынырыны қанунсыз кечкенінде Силияны мұқайтсызлық нен сақлығыны ве оны қанунсыз сатын алғанда қалбатлайлар. Заседание прошло, скажем прямо, малорезультативно. Обвинение продолжило представлять доказательства, но в ходе сегодняшнего заседания ни одно доказательство так и не было представлено. Обвинение вызвало на суд в качестве свидетелей для допроса двух сотрудников пограничной службы Российской Федерации, которые указаны в числе списка свидетелей обвинения. Это Князев и Лыщиков. Однако по невыясненным для суда обстоятельствам, несмотря на то, что они были извещены надлежащим образом, эти свидетели не явились. Украинада кечкен күн девамында 3,5 bin ковид хастасы таздықланды. Сағлық назиры Максим Степановның сөздеріне көре, хасталанғылар арасында 230 бала ве 155 ким, 742 хастаханеге ятқызылған. Хасталарының ең чоқ сайысы Киев, Шеры, Харьков, Тернополь ве Днепропетровск вилаятлерінде белгіленген. Збільшилась кількість, в тому числі важких хворих, тобто людей, які мають важкий перебіг хвороби. І в сьогоднішніх умовах дуже потрібно дійсно сконцентруватися всім і дотримуватися, ретельно дотримуватися правил нової реальності. Ні в якому разі не приймайте участь в якихось там масових заходах. Просто бережіть себе, дотримуйтесь правил і будьте здорові. Хастаханелерде ер yok, insanlar ise gerekli donatmalar olmağını için vefat etti. Hastahanelerde hastalarını kabul etmekten vazgeçiler. Hastanelerde olğanlar ise saatlerce suni nefes alma aletlerine növbet etura. İnsanlarını bir hastahaneden başka hastahanege yollasalar da gerekli malzemeler yetişmey. İşğalci hakimiyet ise gün aynı sayılarını açıklay. Kırım'nın sözde baş nazir muavini Yelena Romanovskaya da hayat ve ölüm arasında olğanı da vaziyetini deniştirmedi. İşgal etilgen Kırım'da koronavirus'un ikinci dalgasına nasıl etip hazırlanğanlarını bizim lifhamızda. Hastahanelerde ne çalışanlar, ne donatmalar, ne de yer yetişmey. Böyle etip Kırım'da koronavirus'un ikinci dalgasına hazırlanalar. Gün-günden işgalciler aynı hasta sayısı gösteriyor. Ama gerçek vaziyet belli. Я наблюдаю каждый день, когда выхожу прогуляться в районе, вот эти кареты скорой помощи, водитель, его рядышком пассажиры, медицинские работники полностью в защищенных костюмах, в очках, в масках. Ну, знаете, несколько даже становится не по себе. Ковид ve benzer simptomlarının hastahanelерге oğrağanlarının sayısı ket-kete artqanı üçün tip müessesleri blok etilmege başlay. Böyle etip Sovet zamanlarından qalğan tanışlıq sisteması qayta. İnsanlar tedavilev көрmek üçün akrabaları, dostları ve tanışları yardımıyla hastahanege yatmaq üçün yol xıdıra.
Хмеждетеки бір мектепте çalışkan Оджа Светлана Химич августның sonunda yaramады. Сентябрь ашында секадын зорнян нефес алды. Evine келген acile yardım hekimleri iğne yanıp evde tevelev көрмесini tevsiye etti. Çünkü hastahanede yer yok. Kadının hayatını kurtarmak için talebelerinin ana babaları hareketke geçti. Yerli memurlarga telefon açıp şikayetler yazmağa başladı. Svetlana'nı hastahanede alsalar da artık geçti. Kadın öldü. Kırım hastahanelerinde yerlerden gayrı donatmalar da yetişmey. Doktorlar kompüter tomografiyasını yapmaylar çünkü hastalarının koronavirus olganından korkarlar. Suni nefes aldırma aparatları için bir kaç saatlik sıralar. İlaçlarını ise gizlice Ukrayna'dan getirirler. Еще одна моя бывшая сотрудница, у нее умер отец. Жители они Симферополя, живут в районе Генерала Васильевна. Его эвакуировали в Джанкой, когда он заболел. И, естественно, он там умер. Он там без вот этого кислородного аппарата вот умер. Очень сложно с медикаментами. Вот, например, я забыл название этих медикаментов. Люди специально ездят в Украину, покупают их и привозят эти медикаменты, антибиотики, которые помогают в этом, привозят сюда. Большие деньги это стоит здесь. Ковид Хырымның ишгаджи акимиет векилеріне де еттім. Бір kaç күн evvelsi Ахмежит хастаханесіне Хырымның сөзде вице-баш назиры Елена Романовскаяны кетірділер. Женщину госпитализировали вместе с членами семьи в Симферопольскую клиническую больницу номер 7, выделив ей отдельную комфортабельную палату с отдельным санузлом, интернетом и телевизором. Однако на днях ее самочувствие резко ухудшилось. Начались осложнения в легких, поэтому было принято решение ввести ее в медикаментозную кому и отправить спецрейсом в Москву для прохождения дальнейшего лечения. Вирусның екінші далғасы артық башланды, dey Нариман Желял. Себебі ise Rusiyadan kelgen turistler. Bu sene sınırlarının kapalı olmasından dolayı onlar başka memleketlerge ketip olamadı. Bunun için onların hepsi işgal etilgen yarımadaga keldi. Самые первые сообщения о просто массовых заражениях, они были из курортных городов. В первую очередь это Ялта. Ялтинские больницы не справлялись уже с потоком заболевших. Их стали каждый день фактически привозить в больницы Симферополя. Бригады скорой помощи из других районов Крыма направлялись в Ялту и, возможно, в другие курортные города. Yer yetişmemizligi sebebinden Bakçısaray hastahanesi tek COVID hastalarını kabul edecek. Kalganlarını ise yakın olgan Burluk, yani Vilina ve Bazarçık Почтовой köllerine yollayacaklar. Kırımның işgalci başı Sergey Aksyonov hastahanelerge tek ağır alda olganlarını almağa buyurdu. Kalganlarını ise endinden evde tedavilev görecek. Vladislav Stuzhuk, Zaman, ATR. O salanında Rusya cengaverleri keçken gün devamında Kenede ateşkes rejimini bozup Ukrayna arbiyleri pozisiyalarını granata atıcılarının ateşke tuttu. Ukrayna arbiyleri arasında yaralananlar yok. У вечірню пору доби противник здійснив неприцільний обстріл із ручного протитанкового гранатомету в районі населеного пункту Кам'янка. Враховуючи провокативний характер обстрілу, наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає. Meclis Tamır Halklar Tillerinin 10 yıllığı çerçevesinde Kırım Tatar Tili popülerleştiru stratejisi hazırlanması boyunca iş grupaga koşulabilgenlerge çağıruvda bulundu. Birleşken Milletlerinin Baş Asambleyasının kararına göre 10 yıllık gelecek seneden başlayın. Meclis ve işgal olungan teritoriyalar reintegrasiyası nazirliginin beraber işlep çıkarılan vesikanı gelecek sene yazda Nazirler Şurası tazdıklamalı. Завданням для створюваної робочої групи, склад якої ми бачимо максимально широким, є розробка довгострокового плану досягнення поставленої мети, що має містити в себе також способи і ресурси, за допомогою яких будуть досягатися поставлені завдання на кожному з етапів реалізації стратегії. Bu saatga hazır olgan sonki haberimiz edi. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. Aterli olunuz.